Jinavenda Nuçana Radyo Denge gelden başkodarın heja İrosi hejot ve 2024 çarşamba Brüksel saat dehlamede duazde hemen uçağın seri saati peşpeş bütünden de mazade haber arkaya. Duran Kalkan Got her teş ve azadi reber apo ve giridayye enlame komite reber PKK Duran Kalkan'dı berdava haftın akvede got Aliye Kurt yek pareye Aliye Kurt le her cüre çare seriya siyasi ve demokratik jidan ustandın uni kaşire ve giriye le aliyetin devlet u desilatdari ne safine devlet u desilatdariye Gav devi partiya heri nijat perest MHP u Selvuke ve Devlet Bahçeli banker Rebera Poji bersıda u got ez amade me u خودی و هزه مگود چارچوبه حقوق و پرس چاره سریه بکم ایدی گاوا دویمین لدولت دا او دستلاتداریه یه دوی گاوه شنبر باویجن براستی جی اگر تی خوستنه برا پو برولا خرابه اگر اتفاقا شر تیبت ناکن دوی مرجن گنجاو بافرینن اگر گاوه که بویرنگی ناویجن هنگی قد نکارن باوریه بدن kalkan gut ko aliye devlet u destlatdariye zede baveri ji nade herkes bu guman nezivan bangan bu hevserikatiya meji ev yek bişemberi rekhis berşava divere bera pokari be herkesiri hevditine bike şuha herkes ji duhaze ve bibine carek edin hate ditin ku yekane kese ku karbe çare seriya siyasi demokratik apışke kakur pek bine aşçali Türkiye misoger bikere bera poye la aliye kurdan rastiye ve leveke ku rebera pogu tecid devam dike teji sistema işkence bu katkerine uli imrali 26 salın devam dike eğer duhazın göhertin pek vare çare seri pek vare u dağvaza jireber apo dikin ku rola hrabe her teş ve azadiya fiziki reber apo ve giridaiye Hejmara keserle herama herekole hatine bin çarkilerin berket 29 kesan arteşa tırka dagir kerli serçaye çemekare ya herekole legunde bervar ya serte erişike da despekirin. Derişede heriken 29 kesatın bin çarkiru ev birin karakolun cendirme sert u navçeyil Mısırcı Havel bervari tiloye jibura girtina hevditina parezeran 24 saadan qadaxa hatragihandan u leser dosya kesen hatine bin çavkere jibiryara nepaniye hatiye dayin hatiyarkirin kudibek u hejmara bin çavkiriyan zedetir bibe لشرنخه سه کساتم من چاکرن وسی بهیل نابند شرنخه و لباجارو که دی گلی شرنخه پلیس و لشکران بسر مالانده گرتن دسرده گرتن مالانده ولاتی بناوی محمد کلج بهار işlek و دیار güler hatım من çaکرن کسر hatım من çaکرن بر مدیریت پلیسان شرنخه و خاص زنی گدی به هجمار من çaکریان زده به زده من çaکرن ولاتیان نهاتی زانین Serokê Şaredariya Esenyurtê Ahmet Özer hatmen çavkirin Serokê Şaredariya navçe Esenyurtê İstanbulê Ahmet Özer ku ji CHP hat bijartin vesibeyê serdekirtina mala xwe de hatmen çavkirin polisan avaya Şaredariya Esenyurtê jî dorpêç kirin hinceta lêpirsîneyê nehat zanîn Ciwanê şoreşger gotin em amadene jî êrişên dagirkeriyê bisekirin ve dihan endamên tevgera ciwanên şoreşger û yekîtiya jinên ciwan bi xwe pêşandanekê êrişên dewleta Tirkiye dagirker ênî dijin herêma Bakur û Şatê Sûriyê şermezar kirin xwe pêşandan ji çarxereya dêra Aşûrî dest pê kir û ber bi çarxereya şehîdên Sûriyan Ataxa Nasîrî ve birêket li wir rêveberê tevgera ciwanên şoreşger Harû Torhildan dest şankir ku êrişên dî ji binêsazî û avahiyên xizmetguzariyên herêmê ku li pêş çavên cîhanê pek hatine tişteki nem mantıkiye Torhildan hadovam devam kir em amaden hele hemberi astengin ku devlet atır ji bu tekbirna şoreş eva pek dîne bisekirin didawiya xaftina xwe Torhildan ji bu pekarine Alman cengelên herêmê soza şopandina riya şehîdan û fikrên lêber apo da انتفاضة ضد الهجمات التركية التي تجري على شمال وشرق سوريا
شهید الحمد هات بشارتن شهید هزن کماندوس عدنان الحمد هات بشارتن شروان هزن کماندوس عدنان محمد الحمد کو 26 جوتمه دیرشا دولت ترکادای کل باجر آموده شهید بو مراسم گات اوغر کرن مراسم جالی میسر مالبات شهیدان باجر حسکه و هات درخستن ده مراسم ده فرماندارین یه پیگه آگیری حسکه آخوی حسکه گوت بشتی دایش تیک چو دولت تر بخواه دست به ایریشین لسر هرمه کرد او بوها دوام کرد ایریش اصرارامه یا شوپاندنا خطا شهیدان و آواکرنا سوریه که دموکراتیک ننا زیده تر دیگه پشت آخفتنان وسکای شهادت یا شهید عدنان الاحمد هات خوندن او را دست مالباتی و هات کرن جنازه شهید به دروشمن شهید نامرن او تلیلیان دایکان هات بشاردن مجلس شکریامن بچه ام ببریارن گل و آخا خو بپاریزن فرمانداری شهزن مجلس شکریامن بچه ابراهیم حمدانجا آن آیر آخوی گود دولت ترکادای گیر و چتین و ایریشین اینی کانتونامن بچه زده کرنه هم دان دیار کر کله هم بروان ایریشان تدبیر خو گرتنه و گود مادم گل مراس راسته هدف گرتن هزه مجلس شکریامن بچه‌جی آماده نه به آوای که گنجاب برسوی بدن اما اولهی هرم او شینی کانتون او هرم با کروشات سوری بپاریزن ام دوی که ده بپریارن دایکن آشتی سردان امنشان یشار کرند سردان دهل سرنا و دایکان آشتی هاتیجه بیتور آخوی ام برخودان دایکا امین اسلاف دیکن ام شهید کد او برخودان وینه ام هیوی دیکن که اف سال به سال آشتیه مالبات شن یشار دی 24 جوت مهده جبو فردن مالبات شیندانه بو دایکن آشتی دی سردان ده ج مالبات ره سرساخی خوستن کرگیت از جواب در رحمده حتی بلاب ها شوادی کوچ کرد هم سپاسیت کی تگل برخدا تگل ازی برخدا که موقع آبیاب کرگیت چا گونه به دوی که سر خدا نه حق بر با چولو بیارا یعنی افساجی به وصال آشیته و کبیه خود کدوی ما گفت جهان دا نکه و تعب خودی ما همیاد پهر که یعنی در ما همیش کاش اب که دوباره زدن چطوری میله مجمع داد داره اب کدوی ما گفت دیستا پیروز بکی سر کپیش کرد خودم خود صبر بده حق و حقوق ما همیان عین کردی گرتی گوتو بو دیمن بکو جنبا و که بگومان جانا خوش دستا عدنان کرایید ایج برسوجه که عدلی لگرتگا تیپاسیا ایدره ده هاترا گرتن با و که بگومان جانا خوش دستا عدنان کرایید بری هفته که به مالباتا خوره هفتی تینگر بو گوتو بو و من لور بکو جن کاسم کرایید آنی زمان کو کوریوی نه کسی که وسا بکو خو بکو جه پارلمنتری دن پارتیا ایدره یلماز هون نسر مجال آخوی گور جگرتگا ایدره دنواسی سالانده جنازه درکتن چما پیش نیاز پرسیل مین لیکولینه نایم برسواندن جنازه عدنان کرایی جبو کاروبارن اوتوپسی راکر مورگان خوشخانه ایدره بسر کوچبران و گریان شنگال آلیکاری هات بلاف کردن وزیر کوچ و کوچبران یا عراق به داخویانی که راگان کود چارچوب پلان حکومت و وزارت ده 242 پاکت آلیکاری بسر کوچبران ج کامپین هرما کردستان و گریان شنگال هاتی بلاف کردن به داخویانی وزارت ده هات کوچن کوید روزن پیش تجی همان آلیکاری اجبو همو مالبات و گریان ورداین وزارت دازانم کو او کاری خوی اجبو و گرا کوچبران بدومینن هیجای گوتنه وزارت کوچ برن یا عراقی دخوازه همه کوچ برن دنا و کامپینر ما کردستان دیگر نسر جوارین وان لیکلک جاران جبر پدک به آستک هیا نهاجی همه کوچ برن نکارینه وگرن وزیر که اسرائیل دما بداوی بنا شر لهمبری حزب الله اشکره که وزیر دایره اسرائیل بازل سوموتریس دما بداوی بنا شر لهمبری حزب الله اشکره که روزنامه اسرائیل هایوم اسرائیل آگاهی خود سپیره بزال سن سوموتریس و دبیجه و شر لباکور بریا بداوی بنا ای سال بداوی به اسرائیل دوه لسر اکتار کرنا نایم قاسم یا جبو سکرتری گشتی حزب الله لبنانجی داخویانک دا وزیر پاراستنه اسرائیل یا وگلاد لسر حساب خوی ایکس تویوینه نایم
Qasım Peyami goşand got ev erkdarkirneke demkiye ne ji bu demeke dirêje. Belê godarên hêja mesa nûçeyên serê saetî pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.